Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di kelompok keempat halaman pertama. Ada Bu Yuli di Taiwan. Silakan Bu Yuli dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini patah tain an, ban. Gampang, coba ya. Baban, kayak gitu yuk. Baban, Baban, nggak ada yang panjang ya. Baban. baban, tatan, Tatan, ulah pakai O ya. Tatan, gitu. Tatan, tatan, tatan. sasan, Tasan, sasan, tasan. zazan, Jajan, jajan, jajan. Keras, jajan. zazan, Jajan, jajan. Ulah jajan zazan, wae atuh jajan wae, jajan. Kemudian dadan, zazan itu lidahnya agak dilipat. Zazan, zazan, dadan, zazan. dadan, Kemudian zazan, nah ini rapuh. Zazan, fafan, fafan, kakan, kakan. ya, kakan, Kakan. gagan, Gogon. Gagan. gogon, Gogon, huruf O ya. Gogon, gogon, gogon. jojon, Zozon, jojon, zozon. yayan, Yayan, lalan, lalan. Kalau huruf gentah. Ini tah. Yuk. Ayo. ahada, Ahada, ahadan, ahadan. Terus amala, amala, amalan, 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 amalan. hasana, Hasana, hasadan, hasanan, hasadan, hasanan. Pandal mah bisa gabung. Itu nun ya, bukan dal. Ini. Hasanan. hasanan, Iya, hasanan. Kemudian ila, soila bukan. Itu lam. soliha, Soliha, solihan, solihan. nadiron, Nadiron. basiron, Bashiron. ju'an, Ju'an. nuhan, Nuhan. nuhan, Iya, kemudian yang ini. wahudan, Wahudan. koadan, Qa'adan. mubarokan, Mubarakan. syahadan, Syahadatan. Syahadan. oh, syahadatan, Syahadatan. jami'an, Jami'an. kurunan, Kurunan. asudan, Asu salah. Bukan asu itu mah. Naon ayo. Salah wae ta tidinya ta. Itu bukan so, ada titiknya. adudan, ya Allah Gusti, adudan, Nggak ada yang panjang. adudan, Adudan. sabilaha, Tabilaha. jalakon, Zalakon. rogodan, Rogodan.
To'aman. Ta'aman. Dolalan. Dolalan. Harus selalu diperhatikan bacaan panjang pendek. Dan yang bukan mad, bukan pendek ya. Mana panjang, mana pendek. Yuk, mulai yang ini. Samian. Sami'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Adaban. Azaban. Aliman. Aliman. Asilan. Wa asilan. Zoliman. Zonya panjang. Zoliman. Zoliman. Yatiman. Yatiman. Fakiron. Fakiran. Soidan. Sa'idan. Jurusan. Jurusan. Rasulan. Rasulan. Tohuran. Tahuran. Haliman. Haliman. Gofuran. Ghafuran. Itu pinter. Yang lupanya mas sod tadi. Ya, sod hungkul. Itu tuh Pak ketuker ya Allah harus di luar kepala. Suruh ditulis dina eta dina nanti dina jidat. Udah Pak, jadi taruh di dinding saya kalau masak dilihat itu. Ya, ntar lama-lama terbiasa. Oh, di dinding salah. Ntar ada si Atin. Cicak-cicak di dinding. Oh, jadi lain. Bukan sod. Aduh, yuk, Tati. Tati. Nggak ada yang panjang. Bukan, pendek. Tati. Tati. Apa itu? Titin. Titin. Dadin. Dadi. Dadi. Oh, dadi. 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 Didin. 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 Maman. Kang Maman. Maman. Mimin. Mimin. Wawan. Wawan. Wiwin. Ini Wiwin. nama orang. Iya, ntar ada Maedo. Maedo. Ada Maratna, ada Maatin, Maedo. Ayo ke sini. Aduh, ampun. Hasidan. Hasidan. Hasidin. Hasidin. Gosikon. Gosikon. Gosikin. Gosikin. Dalika. Zalika. Lahabin. Nggak ada yang panjang. Lahabin ya Pak? Lahabin gitu. Lahabin. 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 La'adin. La'adin. Hijarotin. Hijaratin. Marodin. Nggak ada yang panjang atau tete. Oh iya, pendek. Marodin. Oh, ingat Marodin. Panjang gede. Oh, panjang. Marodin. Marodin. Iya. Kufuron. Kufuan. Kupuron. Kufuan.
Kufuan. Kufuwan. Iya, kufuwan. Makozan. Makojan. Mana makojan? Itu titiknya satu. Fa. Asal mafazan. Mafazan. Lisani. Lisani. I, isatin. Ah. Isyatin. Panjang. Isatin. Isyatin. Kemudian. Fi, dinin. Fidinin. Mizanin. Mizanin. Kumasuk. Mizanin. Mizanin. Aliman. Aliman. Yang ini. Nasiatin. Nasiateh. Kacida-cidating. Nasiatin. Kadiban. Kadibatin. 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 Kemudian. Aduh. Khotiatin. Tunggu si atin. Khotiatin. Atin. Jahe. Khotiatin. Kemudian. Jahi. Jahiman. 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 Jahe. Jahiman. Neraka jahanam. Kemudian. Ini. Imadin. Imadin. Inaban. Inaban. Kodadin. Kofasin. Kofatin. Kopasin. Kopatin. Kofasin. 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 Kolaman. Kolaman. Alakin. Alakin. Gonamin. Gonamin. Rasuluhu. Rasuluhu. Kitabihi. Kita. Bukan ita ya. Kita. Kitabihi. 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 Kemudian. Hujuan. Huzuan. Hujuan. Huzuan. Hasiman. Hashiman. Kadibin. Kadibin. Ulang. Kadibin. Kadibin. Kemudian. Sohurin. Tohurin. Tohutin. Tohurin. Sohurin. Tohurin. Godobin. 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 Panjang wae. Oh sih. Aduh. Ingat ke arum wae. Panjang gede. Godobin. 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 Wahidatin. Wahidatin. Mi'atin. Siatin. Miatin. Mi'atin. Pendek. Miatin. Oh, mi'atin. Pendek. Miatin. Kemudian. Johikatin. Dohikatin.
Dohikatin. Dohikatin. Oh, Bapak do ya? Iya. Dohikatin. Dohikatin kemudian Kamilatin. kalimatin. Oh, kalimatin. Nggak panjang ya kayaknya. Enggak, Kalimatin. karena ini lam, kalimatin. Oh Kalau iya. kalau yang panjang, Kalimatin. kapnya misah. Kapnya misah Oh ya. iya iya. Ini ya. Kalau kapnya gini nih, kapnya misah gini ya. Ah ini nih kap ini nih, ini ada alifnya nih, ya. Oh, Ya itu ini panjang ya di bawah. ini panjang. Kalau yang kap ke bawah ada lamnya, ini ada lamnya ini, ya. Ini ada alifnya tuh. Yang ini yang panjang yang ini. Gitu ya. Gitu. Kalimatin kemudian Bakorotin. bakorotin La'adin. la'adin Tautin. tagutin Oh, Oh. Tagutin. Togutin Togutin. kemudian yang ini Jitotin. jito bukan jitotin khit Oh, astagfirullah hitotin. mana hitotin Itu. Jitotin bukan. Hitotin bukan. yang ini bukan mana tuh Iya, yang ini yang pertama Bapak ini nih. hitobin nanti ini mah bamer Hitobin. hitutin sekali ya aduh ada sabar Yuli sabar Hitobin. ya ini kamu teh harus sering nangis ya nanti habis dari sini tapi jangan sekarang jangan di sini nangis nah, nanti habis sholat ya Allah kunaon dilatih saya teuing apa saya punya salah naon istighfar terus nangis-nangisnya terus rekaman ini ulah dipicen yang kayak dangukeun sorangan lucu maneh teh itu Tuh kata teh ating dibekok cenah. karena sabar kayak pinter insyaallah ya kan gimana mau pinter orang baru belajar kemarin kan nah sekarang sering nanti insyaallah ya nah, tuh Amatin nama Pak Haidi itu ada Pak banyak lah di sini ya itu Khitobin nah, bila perlu sama Ustadz Ridwan ya nanti terus Rokobatin. Rokobatin Suhu. Suhudin. Suhudin Ha. Hawiyatin. ada Ha. hawiyatin Hawiyatin. hawiyatin Mapajan. mafasan Mubarokan. mubarakan Su. Kan tuh. Sugubin. syu'ubin Oh, ini teh suubin. syu'ubin Lahafidin. lahafidhin Nuwarohu. nuwarohu guruna eta Ya, nuwarohu Pak. ini naon ita Stop. ya huruf naon ita ya nun ya nun jeung Iya. wau kan mau mati jadi panjang Oh nun iya, sebadim la ilaha illallah. Nurahu. emang orang seberang orang Maluku Yani ro bukan tra ayo Oh iya. Nurahu. ro Ya bukan Allah Gusti. Nurohu. Nurohu lah panjang-panjang teuing atuh salif wae nih yang panjang wae. Nurohu.
Nurahu. Kemudian Fajarahu. fajarahu itu pintar. Fajarahu. Kemudian Solihan. solihan. Aliman. Salah. Hah? Hari ini aliman gitu. Aliman. Kan panjang linya ya. Itu Oh iya, pintar. aliman. Dari sekian banyak salahnya cuma sedikit. Cuman kan gitu Yul. Non susu sabaskom tai cak-cak saeutik dipicen KB-nya. Gitu. Kadang belajar kudu pinter. Udah pinter tadi tiba belekok saeutik jadi ngeblekwak ya. Latihan insyaallah. Bun. Ya. Babi bun. Babi bu, babin bun. Babi bu kan udah ada. Babi bu. Babi bu, Babi bu. babi bu. Itu yang itu gimana Pak bacanya? Ban Ban bin bin bun bun. ya? Ban bin bun. Ban bin bun. Ban bin bun. Sasisu. Sasisu. Sansin sun. Sansin son. Sansin sun. Kemudian yang ini. Alilu. Amilu. 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 Amilun. Amilun. Basirun. Basyiron atuh neng. Eta kan ron bukan jadi run. Oh, Basyiron. basiron. Basyiron. Najirun. Nadhirun. Qadiru. Qadiru. Itu pinter. Qadirun. Qadirun. Nadiu. Nasihu. Nasihu. Oh iya, nasiu. Ini nurus tunjungnya. Nasihu. Tidak harus sabar yuk. Sekarang Atin mah yuk. Karena itu kayak pinter lah. Ngelebihin Atin ntar insya Allah. Atin memang suaranya kayak geunaheun. Ya, Pak, biasa hari anu sok diledek mah kayak lila bakal pintar. Bener. Kan sabar weh. Sabar. Nasihun. Ayo terus. Nasiun. Nasihun. Itu mah ha-nya. Nasihun. Iya. Nasihun. Rohimun. Rohiman. Ratna mah. Jual. Rohimun. Bulan. Ratna. Iman dicocok ke Pak Agus. Hah? Cocok dengan Pak Agus. Pak Agus Arwana cenah. Pak Agus, terang tuh Pak Agus. Sok poho wae hurufna. Oh. Ya Allah cocok. Cek Ratna cenah cocok yang Pak Agus. Hari Ratna mah cocok yang Pak Haidi. Rohiman. Ayo terus. Aduh. Rohimun. Gofuron. Gofurun. Dahabin. Kurubun. Apa? Bukan purobun. Bapak yang serikan bayi, ya Allah istighfar la ilaha illallah. Aduh di perubahan. Puratun atuh jual. Atuh kumaha teu seuri da Yuliman di lucu.
Astagfirullahaladzim Yuli. Geus ikro opat dia masih kene. Ada nanan Yul sabar kene lah tuh. Aduh Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pan hiburan bener Yul untuk itu stres Yul. Aduh. Enggak lama keluar. Itu. Atin menikah ngompol na calon itu. Astagfirullahaladzim. Ya furatun. Astagfirullah. Purotun. Furatun. Kemudian ada Yuli mah ya wae lucu. Kemudian Aduh. Zulumatin yang ini. Ayatin. Zulumatin. Zulumatin. Sholatun. Sholatun. Pinter tuh bener-bener. Sholatun. Kemudian Ala kotin. ala kotin. Huwa majatin. Humazatin. Humajatin, Bapak, ya Allah Gusti. Si Bapak mah perasaan kalau privat sama saya terus ketawa terus banyak. Oke, ayah huwa. Pantai ayah huwa neng di dia mah. Humazatin. Tadi naonnya tah. Rekamannya udah dilangitkan ya. Da orang mah teu niat ngaledek henteu. Masya Allah. Kumaha ulah stres we. Kenanya dah ali pinter mah da rahasia Allah. Yang penting mah belajarnya. Teu naon. Yang penting mah sudah berusaha ya, ya, Pak. bener. Ulah cara zaman baheula belajar teh urang. Kudu menikah stres ulah keun we. Pinter mah belakangan, yang penting mah belajar terus ya. Humazatin. Kemudian astagfirullahaladzim. Yang ini. Aduh. Isawatun. Apa? Gisawatun. Iya, gisyawatun. Ya pipi ini nyeri seriwaya Allahu Akbar. Gisyawatun. Kemudian anu ngantuk jadi ngantuk. Terus ada Kalestari itu, ada Pak Ijem ntar. Pak Ijem sebentar lagi ya. Ada syafaatun. Syafaatun. Ternyata Yuli bisa membuktikan ya. Ikra opat bisa ternyata. Cuman ada beberapa huruf yang ketinggalan ya biasa. Tong serteng ya jadinya. Kalau nggak naik ya nanti turun lagi. Tong kan naik heula ntar ulang-ulang deui. Penting ulang-ulang deui kan ya. Ulah wakat turun heula. Atin mah yang naik wae paningan. Naik heula ki karek turun deui. Sok hadis sumus. Ya titiknya sanes sih. Hadisu Bener tadi. Musa. Hadisu Musa yang tadi yang betul. Hadisu Musa. Hadisu Musa. Kemudian Atin. Kirodatan. Ada yang panjang. Kirodatan khosyiina. Kirodatan khosyiina. Kemudian Tijarotan hadirotan. Tijaratan hadiratan. Kemudian munafikina. Aduh panjang sekali ini mah Pak. Munafikina, munafikoti gitu. Munafikina. Fiko. Apa itu? Fikoti. Munafitoti. Munafikina, munafikoti. Munafikina, munafikoti. Coba. Munafikina, munafikoti. Ayo. Munafikina, munafikoti. Pinter. Yang ini. Fakola. Fakola. Lanya pendek. Fakola li sahibihi.
Pakola, Liso. liso, hibihi, Hibihi. hibihi, Hibihi. hibihi. Ya mengaji teh mana hese, mana seuri, mana ngutang deh. Bapak jangan dibilang-bilang ya Allah. Oh enggak tentu. Bohong tuh. Teu naon heureuy ulah sok dianggap Ya jeung Allah. biasa wae ya. Masya Allah pahalana gede ya Masya Allah. Faqala li sahibihi. Nu ieu teh nu ieu wa azabun. Wa adabun asimun. Zo ini azimun. Ini zanya Wa panjang ya. adabun Zanya panjang. Wa azabun wa wa azab adabun adimun. wa azabun azimun. Kemudian yang ini azabun ghalidun. Aduh. Tuh katanya udah tahu modalnya. Kata siapa itu yang komen? Atin. Hari itu makan. Ya Allah. Dan naonnya. Bukan nama di diajar mah kudu kandal kulit banget ulah eraan kena rek naon cek batur kumaha nu penting mah pinter hasilna gitu ya. Tong didenge batur kena. Yuk azabun yang ini. Adabun golidun. Pinter. Azabun ghalidun. Kemudian Sami'un alimun. Sami'un alimun. Kemudian Latifan khobirun. Khobirun. Latifan khobiron. Kemudian Gofurun halimun. Gofurun halimun. Kemudian Aliman hakiman. aliman hakiman. Kemudian ila adabin adab. Hah? Ya, ada bin golidin ini go. Ini go. Ila adabin golidin. Pinter. Ila azabin golidin. Yang ini qanitatun. Qanitatun Hafizatun. Qanitatun Hanya panjang. hafidatun. Hafizatun. Qanitatun hafidatun. Hafizatun. Hafizatun. Ulang. Qanitatun. Qanitatun hafidatun. Ya. Qanitatun hafizatun. Qanit yang takwa yang menjaga diri. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Alhamdulillah pinter. Kemalaman kontannya pinter Masya Allah. Aduh Bapak, rada susah ya kesini mah. Nggak apa-apa diulang-ulang. Ulang-ulang terus ya. Ini kan ada rekamannya. Jangan suka nolak rekaman. Nanti kayak Atin tuh. Tadi rekamannya hilang. Saya cari-cari listriknya ngejut. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa diulang-ulang ya. Diulang-ulang terus. Udah banyak kemajuan. Lumayan Ikro. Ini kan susah Ikro 4 ya. Ntar lama-lama pinter. Ini udah harus halaman 4. Terima kasih. Sampai sini dulu ya. Iya. Catat ya. Itu. Iya, makasih Bapak. Sama-sama. Udah didengar Atin jeung Ratna makenai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.